bice bya Minembwe harimo kumvikana intambara iteye ubwoba cyane. Abasirikare ba M23 bamaze kuba bafata ibice bitandukanye muri Uvira. Byumvikanye ko abacancuro borejwe na leta ya Kinshasa bamaze kuba baraswa, ndetse biri kumvikana ko intare za Sarambwe zamaze kuba zarakara cyane, zamaze kuba zategura imirwano yeruye. Birumvikana ko kuri uyu mugoroba hari kumvikana intambara iteye ubwoba cyane. Ndavuga ngo mu bice bya Kiku hakomeje kugenda humvikana masasu ari kuraswa n'ingabo za M23. Urabona ko AFC M23 yamaze kuba yategura operation Rugamba, ikavuga ko igiye kuba yarasabye umwariko abacancuro boherejwe na leta ya Kinshasa bakaba bamaze kuba bakiruka. Ndavuga ko FRDC yamaze kuba yata intwaro ikaba itangiye guhunga. Ibice bitandukanye biri kumvikanamo amasasu. Kiku hakomeje kugenda humvikana ko ku kirero hamaze kuba hagira abacancuro, ndetse kandi biri kumvikana ko M23 imaze kuba yamanura drone zirimo kurasa imiriro gusa. Ndavuga ko kuri uyu mugoroba harimo kumvikana isibirikano ry'intambara uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Abarwanyi ba M23 bakaba bamaze kuba bategura ibisasu ndetse bakanerekeza drone mu bice bya Kavumu. Bikavuga ko izi drone za M23 ariho zirimo kwerekeza, ndetse kandi urabona ko biri kumvikana ko zamaze kuba zarekura amasasu ateye ubwoba cyane. Ndavuga ko intare za Sarambwe zamaze kuba zategura operation Rugamba yeruye. Birumvikana ko imirwano yamaze kuba yagaragara. Birimo kuvugwa rero ko mu by'ukuri kuri uyu mugoroba intare za Sarambwe zirimo kurasa abarwanyi boherejwe by'umwihariko na leta ya Kinshasa, bakaba bakomeje kugenda baraswa. Ndavuga ko birimo kumvikana amasasu ateye ubwoba cyane mu bice bya Uvira, harimo kumvikana intambara iteye ubwoba cyane. FRDC rero ikaba yamaze kuba yakirukanka igata intwaro, mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragazwa ko abacancuro boherejwe na leta ya Kinshasa bamaze kuba basubira inyuma. Barimo kubona drone za M23 ziri gukomeza kugenda zirasa imiriro ikomeje kugenda irekura ibisasu biremereye cyane. Biri kumvikana ko kuri uyu mugoroba harimo kumvikana intambara iteye ubwoba cyane. Abarwanyi ba FRDC bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda baraswa, ariko rero bakagaragaza gusubira inyuma, mu gihe kandi bakomeje kugenda bavuga ko bagiye kuba bategura indi operation y'urugamba. Ndakubwira ngo uyu mugoroba harimo kumvikana amasasu ateye ubwoba cyane mu bice bya Minembwe. Mu by'ukuri kumvikana ko abacancuro bamaze kuba baharyama, ariko nubwo baharyamye biri kumvikana ko intare za Sarambwe zamaze kuba zategura urugamba rweruye. Ziri kuvuga ko zigiye kuba zarekura amasasu n'imiriro iteye ubwoba cyane. Ndakubwira ko urugamba rwaje kuba rwasubira ibudubi. Birimo kumvikana ko mu bice bitandukanye hari kuvugira amasasu ateye ubwoba cyane. Intare za Sarambwe zamaze kuba zakameza, ziravuga ko zigiye kuba zarasa abarwanyi b'abacancuro boherejwe na leta ya Kinshasa. Urabona ko mu by'ukuri FRDC yamaze kuba yazinga intwaro ikaba itangiye gukwira imishwaro, mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragazwa ko abarwanyi b'Abarundi bamaze kuba bategura operation iteye ubwoba cyane. Bwana Nefe yavuze ko agiye kuba yakoreza abandi basirikare, mu gihe biri kumvikana ko abari boherejwe mu gitondo kugeza kuri aka kanya bamaze kuba baraswa. Imirwano iri kumvikana mu bice bitandukanye bya Uvira, harimo kumvikana isibirikano ry'intambara ikomeje kugenda ihuza abarwanyi ba M23 ndetse n'abacancuro. Ubwo biri kumvikana ko FRDC yamaze kuba yategura operation y'intwaro, ndetse kandi ikavuga ko igiye kuba yarasabye umwereko ibisasu yifashishije drone. Biri kumvikana ko mu by'ukuri kuri uyu mugoroba hari kumvikana intambara iteye ubwoba cyane. Ninza kukubwira ko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 bamaze kuba barakara cyane nyuma y'uko mu gitondo baje kuba baraswa, ariko ndakubwira ko barimo kwihimura ku ngabo z'abacancuro joherezwa na leta ya Kinshasa. Harimo kumvikana imirwano iteye ubwoba cyane kugeza kuri uyu mugoroba. Ndakubwira ko mu by'ukuri kugeza aka kanya nubwo bikomeje kugenda bigaragazwa, M23 ishobora kurara ifashe agace ka Uvira kose, ikaba iri buze kuba mu gitondo mu by'ukuri irimo kugakontora, nuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ifite drone zirimo kurekura imiriro ndetse n'amasasu ateye ubwoba cyane. Ndakubwira nk'ubwo kandi ko biri kumvikana muri Kavumu y'Amajyepfo hakaba hamaze kugezwa drone zirimo kurekura imiriro iteye ubwoba cyane. Iyo operation Rugamba uko imeze nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, biraza gusaba M23 gusubira inyuma muri iyi minara ya Minembwe, ndetse kandi ize kuba yafata iki kirere cya Minembwe. Ariko nibitagenda gutya, birimo kumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bajwe na leta ya Kinshasa bashobora kuza kurangira mu by'ukuri bishubije aka gace ka Uvira, uko bikomeje kugenda byumvikana ko hakomeje kugenda habera imirwano iteye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo imirwano yongeye kuba yasubira ibudubi muri Kivu y'Amajyepfo. Harimo kumvikana ko drone za M23 zamaze kuba zaharyama, ariko birimo kumvikana ko Kavumu airport yamaze kuba yagerwamo n'abacancuro, ndetse kandi bakanategura operation yo kuyobya M23. Ikaza kubona ko abarwanyi b'abacancuro bajwe na leta ya Kinshasa bamaze kuba basubira inyuma, mu gihe kandi M23 yamaze kuba yakirara ize gusanga mu by'ukuri bayifashe ambushi biteye ubwoba cyane. No kuri uyu mugoroba harimo kumvikana amasasu ateye ubwoba cyane. Ubwo ndakubwira ko wari kare imina yamaze kuba yafatwa, ariko biri kumvikana ko internet yakuweho
kugeza ko kanya biri kumvikana ko muri kuko bikomeje kugenda bigaragazwa operation y'urugamba yakomeje kugenda itegurwa n'abarwanyi b'abacancuro barejwe na leta Kinshasa. Baravuga ko bagiye kuba bafunga ikirere, ariko M23 yakataje yamaze kuba yageza drone z'intambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko ni mubwira ngo operation y'urugamba yongeye kuba yasubira inyuma, uze kuba wabyumva. Ubwo kandi birimo kumvikana ko Kivu y'Amajyepfo nk'uko nakomeje kugenda bikubwira, harimo kumvikana ko abarwanyi ba 23 bamaze kuba baharyama ndetse kandi bakageza n'intwaro zabo, ariko bikumvikana ko abarwanyi ba FARDC bamaze kuba bakirukanka bakata n'intwaro. Ariko nyuma yo guta intwaro mu by'ukuri biri kuvuga ko M23 imaze kuba yabaminjiramo amasasu ateye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo biraza gucya mu gitondo M23 iri kuyobora ibice bitandukanye bya Walikale ndetse na Uvira, ariko biri kumvikana ko iminara ya Walikale yamaze kuba yafungwa. Ibi kandi bikumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bajwe na leta Kinshasa bamaze kuba bakuraho itumanaho rya M23. Ngubwo biri kumvikana ko M23 iri kugenda irekura amasasu, ariko itumanaho ryayo ryamaze kuba ryakurwaho mu minara ya Walikale. Ndakubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana ko abarundi bamaze kuba bahageza intwara. Bwana Neverero mu by'ukuri akaba yamaze gutegura operation yo kuza kunganira abarwanyi b'abacancuro barejwe na leta ya Kinshasa. Ni nkubwira ngo Bwana Antoine Felix Kistikirombe yamaze kuba yategura operation yo kwereza abarwanyi ba Kinshasa ndetse kandi bakaza no gufatanya nabo bacancuro. Ariko ni nkubwira ngo M23 FC imaze kuba yategura urugamba rweruye ndetse kandi iri kurwana no gusubizaho iyi minara yakuwe muri Walikale. Bikumvikana ko Walikale mu by'ukuri amaze kuba yagotwa n'abacancuro, abarwanyi b'abarundi mu by'ukuri bamaze kuba banahagera cyane. Ariko ni nkubwira ngo mu by'ukuri M23 imaze kuba yakirukansa abarwanyi ba FARDC, ukabona ko bamaze kuba bava muri Kavumu y'Amajyepfo. Ariko rero iyi operation rugamba ukihagaze biri kugaragazwa neza kandi bigatanga icyizere ko M23 ishobora kuba yakibikaho intsinzi yo kuyobora Uvira. Ariko ni mubwira ngo ntabereye urugamba ruteye ubwoba cyane, abasirikare bagiye bahapfira. Ariko rero mu by'ukuri bikumvikana ko indwanyi z'amadubu zamaze ko mu by'ukuri zaza kuba zatanga umusada kuri M23. Birumvikana ko muri Minembwe hakomeje kugenda hagaragara urugamba ruteye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo hakomeje kugenda humvikana imirwano iteye ubwoba cyane mu bice bitandukanye, ukabona ko mu by'ukuri habaye isibirikano ry'intambara ndetse kandi bikavugwa ko ari amasasu ari kuvugwa mu Kivu y'Amajyepfo. Bikumvikana ko M23 nayo ikomeje kugenda igira ubwoba nyuma yo gukurirwaho internet. Bikumvikana ko kugeza mu gitondo iyi ntambara ishobora kuzaba ikiri kurwanwa kugira ngo mu by'ukuri abacancuro nubwo bakomeje kugenda bakameza, ariko M23 yamaze kuba yagaragaza ko igiye kuba yarinda uduce twose yamaze kuba yafata. Ariko M23 ifite urugamba rukomeye cyane, irasabwa gusubira inyuma igaca muri humye izi ngabo z'abacancuro barejwe na leta Kinshasa, ubundi mu by'ukuri igasubizaho internet. Bitagenze gutyo ndakubwira ngo M23 ishobora kuza kwisanga drone zose zakubiswa hasi zamanuwe. Ariko rero ndakubwira ngo ni urugamba ruteye ubwoba cyane kugeza kuri uyu mugoroba. Biri kumvikana ko kugeza mu gitondo uru rugamba rushobora kuza rukiri kurwanwa. Ariko ni mubwira ngo M23 yamaze gutegura operation yaruye, ikavuga ko muri Kivu y'Amajyepfo igiye kubashyira ibisasu ndetse kandi ikaba yamaze gutegura drone z'intambara zigiye kuba mu by'ukuri zarasa. Ahubwo kandi biri kumvikana ko FARDC yamaze kuba yagira ubwoba yirukansi yataye intwaro. Ariko ndakubwira ngo imirwano iri kubera muri Uvira iteye ubwoba cyane. Abarwanyi ba Kinshasa bamaze kuba bahageza imodoka zuzuyemo ibisasu bya kirimbuzi. Ariko ubwo ndakubwira ko muri Kikuho abarwanyi b'abarundi bamaze kuba bahatera amatako. Birimo kumvikana ko rero mu by'ukuri kugeza kuri aka kanya operation rugamba ukuntu imeze, ibice bya Uvira bikirimo gukontororwa na M23 ahanini. Ariko bikumvikana ko Walikale iminara yamaze kuba yafungwa. M23 ifite umukoro wo gusubira inyuma igaca muri himwe ingabo z'abacancuro mu by'ukuri ikaba yafungura itumanaho bitagenze gukira kubikwa.